Yeah. Alright. What's up, my people? Ngo ikazanga kwa Anselme Films. Uyu munsi dutangiye film yitwa Duty Chapter 1. Gusa mbere ko dutangira film yacu banza undebere nimba warankandiye subscribe, like na share kugira ngo dukomeze twirige show. Mu gutangira film yacu batwereka umujyi wa Kigali aho abari mu gitondo ndetse hatuje cyane. Abari nta kibazo kiba gihari mu mujyi wa Kigali, ubona yuko ibintu byose aba ari umutekano. Gusa batwereka umusore ubukuze mu kuntu witwa Bosco. Uyu Bosco abasanzwe amaze imyaka 2 avuye mu kazi k'ubutasi bwa gisirikare, ndetse uyu Bosco aba yarigiriye mu buzima busanzwe aho abafite n'umukunzi, ndetse n'umukunzi we ngaba yarahoze mu gisirikare nyuma y'imyaka mike, baba bamwita Natali. Uyu mukunzi we Natali abamukunda byadanje kuva naho ngo yaretse akazi yakoraga. Ngo nubwo uyu mujyi uba umeze gutya wa Kigali ukeye ndetse buna aba ari amahoro, ngo ni nako haba harimo abantu benshi baba bakorera ibyaha biba bigiye bitandukanye. Aba ari nayo mpamvu rero Bosco aba yaravuye mu kazi k'ubutasi bitewe n'ibyaha byinshi biba bigiye bitandukanye bibera muri uyu mujyi. Bateka umukire witwa Steven. Uyu mukire abasanzwe afite inganda zikora ibiyobyabwenge ndetse anakora n'ibindi bintu byinshi cyane bitemewe. Gusa Steven aba ari guhiga Bosco byadanje bitewe n'ukuntu Bosco aba yaramwibye flash ibiriho amabanga ye yose, aba ariho ibintu byose abakora bya magendo. Aho kandi rero abo bodyguard ba Steven bafashe indege za kajugujugu kugira ngo bazenguruke Kigali yose bahige wa musore Bosco. Nibwo rero bafashe kajugujugu bareba mu nce za Gatsata kugira ngo barebe niba ari buze kubona Bosco, kwa kuba bivugwa ko ngo ari we yagiye gutura we n'umukobwa baba basigaye bakundana. Nibwo rero byabaye nkaho bwije mu kuntu, uboneye ko abari mu masaha ya nimugoroba, ndetse indege yahereye mu gitondo ishakisha Bosco yamubuze. Gusa baba bafite location y'ahantu haba hari kaga flash bari kuyibona mu maradari yabo. Aho kandi rero nibwo Bosco yabonye indege ibiri hejuru y'inzu y'umuturanyi we, agahita amenye ko byanga byakunda wa mukire Steven ukora ibintu bitemewe n'amategeko ari kumuhiga. Ku kanya rero Bosco ahita afite imbunda y'ubwoko bwa AK-47 kugira ngo agende ahangane nabo basikaye baba bari kumuhiga ndetse baba banashaka no kumwica. Nibwo yafashe imbunda yiyemeza kugenda agahangana nabo bose akabatsinda se cyangwa akirukanga akabaciga, kuko wa mukire Steven aramutse amubonye ngo yamumerera nabi byadanje. Gusa akigera hanze yasanze itsinda ry'abasore benshi cyane bafite imbunda bamuzengurutse, bari kumubwira ngo ashyire imbunda hasi ngo bamukeneye ari muzima. Bidatinze Bosco n'umujinya mwinshi bitewe n'ukuntu amaze imyaka myinshi mu gisirikare ndetse n'ubutasi, yahise afata imbunda ahita arasa umwe mu basore bari bari aho. Gusa bagiye kumurasa bahita bibuka yuko wa mukire Steven yabategetse kumujyana ari muzima, kuko niwe ubuza ahantu haba ari ya flash. Nibwo rero yahise bagiye gushaka ya flash muri ya nzu ya Bosco. Bakigera mu nzu igisasu kiba kiraturitse, ndetse Bosco ahita abona uburyo abacikamo. Bidatinze rero Bosco yatangiye kwirukanka mu mihanda ya Gatsata i Kigali kugira ngo arebe yuko yatabara amagara ye. Akomeza yirukanka ndetse agera ahitwa ku kiraro cya hariya ku Kinamba yirukanka. Yakomeje agenda kugira ngo arebe ukuntu yatabara ubuzima bwiwe. Gusa Bosco nawe ntago abazi impamvu baba bamushaka, baba bavuga ko ngo aba afite flash. Gusa Bosco nawe ntago abaza ahantu iyo flash ibiri mu by'ukuri. Gusa bidatinze haciyeho ibyumweru 3 mbere ya biriya tubonye biba, mbere yuko bataka Bosco haciyeho ibyumweru 3, nibwo Bosco umunsi umwe aryamye, nibwo telefone imwe yahamagaye yanditsemo Anselme Films. Yamuhamagaye imubwira yuko ngo agomba kongera gusubira mu kazi
yahoze akoramo. Nibwo Natasha kumwe na Bella baba bakuriye ikigo bitwa Anselme Films, aba ari ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubutasi. Gusa kwa ko bakize Anselme Films biba bivuga ko ngo ari ukugira ngo batazamenye ko bakora ubutasi. Aho kanya rero nibwo Bosco yahise yemera kugenda akajoyininga cya kigo cya Bella kumwe na Natasha kugira ngo agende abafashe kuzashaka ya Flash, wa mukire Steven aba ari guhiga cyane. Kuko uyu mukire abasanzwe azwi no muri Eastern Africa, aziranye n'abaperezida ndetse ari umukire cyane pe. Nibwo rero Natasha kumwe na Bella bahamagaye Bosco, ndetse Bosco bidatinze yahise afata imodoka ahita agera kuri cya kigo cyitwa Anselme Films gishinzwe ubutasi, ahita ahagera. Bidatinze rero mbere yuko ahagera babanje kumuha ubutumwa bw'uko agomba kugenda bakamuha uniform kugira ngo abe asa nkabo. Bidatinze rero nibwo wa musore wacu Bosco aba agiye kugenda bakamuha amafaranga agashaka ya Flash, kuko n'ubundi aba yarahoze n'ubundi akorera iki kigo cya Anselme Films. Gusa akaba yarabiretse bitewe n'ukuntu atabonaga akanya ko kwiyitaho no mu buzima busanzwe. Gusa akigera hejuru muri senseri yakubitanye n'ibigabo bitatu by'ibisore bimubaza aho agiye, ndetse avuga yuko ngo Bella kumwe na Natasha aribo bamuhamagaje, ndetse bahita banamuha n'agapira kanditseho Anselme Films, aho aba yemeye kuba umutasi wabo, aba abyemeye. Aho kanya rero nibwo Natasha kumwe na Bella batangiye kuganira na musore wacu Bosco, ndetse Bosco bamubwira ko ngo baraza kumuha $60,000 by'idolari akajya gushaka ahantu hari ya Flash. Nibwo rero Bosco yafashe imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai n'ubundi ya cya kigo cya Anselme Films ajya guhiga ya Flash ahantu ibiri. Kuko bivuga ko ngo ya Flash ibiri mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ngaha mu byaro bya kure, ngo niho haba haratakaye iyo Flash, bitewe n'uko ngo wa mukire uba witwa Steven aba afite urugo, aba afite inzu muri Nyungwe. Iyo nzu rero ngo aba afite y'umwana witwa Derek uba warabaswe n'ibiyobyabwenge, ngo umwana rero ngo niwe uba warahishe iyo Flash, kuko ngo nawe aba ashaka kuzashyira ku karubanda se. Bidatinze rero nibwo wa musore wacu Bosco yafashe ya modoka yo mu bwoko bwa Hyundai, ndetse afata imodoka yerekera mu nkengero z'umujyi wa Kigali kugira ngo agende arebe iyo nzu ya kabiri ya wa mukire witwa Steven. Bidatinze rero yageze mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ndetse afata ibikapu n'ibindi bikoresho kuri cya kigo cya Anselme Films bari bamuhaye kugira ngo agende ameze nk'umurinzi urinda wa mukire witwa Steven. Bamuha imyenda y'abarinzi, ndetse banamuha n'ibindi bikoresho byinshi by'abarinzi kugira ngo hagende asa nk'umubodyguard wa mukire witwa Steven. Bidatinze rero yahise hafunga ya modoka bamuhaye, ahangaha aba agiye gukorera $60,000 by'idolari kugira ngo nabona ya Flash iriho yamubanga yose. Bidatinze rero yahise ajya kuri rwa rugo ruba ya nzu iba iri hagati mu ishyamba, ndetse rwa rugo aba ari urwa Steven, biba bivuga ko aba ari urwa Steven. Bidatinze rero yarahageze asanga hariyo n'abarinzi barinda Steven, gusa nawe yigira nk'aho ari umurinzi wa Steven, ndetse yitwara nk'aho abashyiriye ibindi bikoresho cya kigo cya Anselme Films cyabahaye, kuko n'ubu cya kigo kiba gisanzwe gicuruza n'abasekirite baba barinda abantu bakomeye. Yagezeyo rero hatangira kubabwira ko ngo agiye kuba yita ku mutekano wo mu nzu. Bosco yinjiye mu nzu, yinjira muri ya nzu ya Steven, atangira kugenda yivugisha areba ukuntu aho yahera ashaka ya Flash,
kubera ko ngo iyo flash iba iri aha ngaha mu nzu ya Steven. Gusa Steven nawe aba ari gushaka uyu Bosco, gusa Steven we ntabwo aba azi ko Bosco yinjiye mu nzu yiwe kare. Bosco aho yari ahagaze muri koridori yumvishe urusaku rwinshi cyane, ahita amenya ko hari abantu basinze bari kuririmba ibihembo byinshi cyane, ahita amenya ko ari wa mwana wa Steven wabaswe n'ibiyobyabwenge. Wa mwana wa Steven bamwita Derek. Uyu Derek rero aba yabaswe n'ibiyobyabwenge byinshi cyane, ndetse Steven akagenda yigize nk'aho ari umubodyguard wese, akamubwira uti papa wawe anumye flash imeze gutya na gutya, yime arayikeneye cyane byihutirwa. Wa mwana rero umeze nk'ikigo ryahita amubwira ahantu ya flash yayibitse, ndetse wa musore wacu Bosco agahita afata ya flash muri cya cyumba baba bamurangiye, ndetse aba agiye guhita anayijyana akayishyikiriza cya kigo baba bamuhaye amafaranga cyangwa se films. Bidatinze rero nibwo Bosco yatangiye kubara ibihumbi 600 by'idolari mu biganza bye, ndetse aba agiye kwirira show agahita ava no mu gihugu akagenda akazakomeza ubuzima muri za Zanzibar za Tanzania, yabiteye yuko ngo wamukire aba muyiga cyane. Bidatinze rero Bosco yahise atwika ya nzu yose na bantu barimo na cya cyana cya Steven kiyahuza ibiyobyabwenge, bose arabatwika na bodyguard. Inzu yose arayishumika ayishyira ku gasi, ndetse n'imodoka zabo arazitwika byose, afata kaga flash ahita agenda. Gusa Steven we ntabwo aba ari muri iriya nzu, kuko bivuga ko ngo Steven aba yigira muri Amerika ngo mu nama ngo z'abakire zerekeranye na business. Gusa Bosco aba amaze gutwika inzu y'umukire ibihenze, ndetse n'amamodoka baba bodyguard bandi bose birukanze bakwiriye imishwaro, bamwe banahunze. Batweka haciyeho igihe kitari gitoya kingana n'ibyumweru 2 mu mujyi wa Kigali, ubona ko ibintu byose bimeze fresh. Gusa batweka wa mukire witwa Steven. Uyu Steven aba yaramenye amakuru y'uko yanzu yiwe yerereye ahantu mu cyaro, bayitwitse bayishyize ku gasi, ndetse na furari yuko bayijyanye. Aba ari kuganira n'umugore ukuriye cya cyicaro witwa Films. Umugore witwa Emilia, ndetse aba ari kumbwira ko ngo flash yayibonye ndetse agiye no kuyimuha. Steven rero ahita abwira wa mugore ko ngo agiye kumuha $2,000,000 z'amadolari y'Amerika ya flash bakayitwika. Gusa uyu mugore nawe abaza ubwenge, aba agiye kumuha flash ya fake yapfuye, ndetse flash nzima akayereza inzego z'umutekano. Bidatinze rero nibwo umugore witwa Emilia yahise abwira umwe mu basirikare aba afite muri cya kigo witwa Natali, amubwiye ko ngo yajya guhiga wa musore witwa Bosco akazamwica. Gusa Natali nawe abasanzwe yarakundanaga na wa musore witwa Bosco, kumva rero n'amahitamo n'amashyira abafite yo kuzamwica. Bidatinze rero nibwo wa musore wa mukobwa yahise yemerera Emilia yuko ari bugende akica Bosco. Gusa wa mukobwa ahita ajya mu mashyamba afite n'imbunda kugira ngo ngahige Bosco. Kumbe aba yarabipanze na Bosco yuko Bosco azahunga igihugu, noneho akazavuga ko ngo yamwishe kera. Wa mukobwa nawe rero ajya gutanga ripoti yuko ngo yishe Bosco yarangiye. Kumbe Bosco we aba yarifatiye indege yarigendeye, yarahunze igihugu, ndetse aba azahura n'uyu mukobwa Natali kera. Bene mashusho bahita batwereka noneho wa musore wacu Bosco aba ari mu ndege, aba agiye ahantu kure, agiye kwirira ya mafaranga yagikire bitwa Steven. Ndetse aha ngaha niyo ngiye gusoza agafilime nari naguteguriye, njye bahita Nseme Bruce, hano ngiye gusoza agafilime kacu. Ciao ciao.